Kada se radi o smrtnim slučajevima u crtanim filmovima, znaju biti podosta tragična i podosta tužna, bez obzira što ti likovi nisu pravi, ali se nekako povežemo sa njima kroz epizode i kroz vreme koje gledamo taj crtani film. Naravno, danas vam neću pokazati smrtne slučajeve iz animiranih filmova, već samo iz crtaća, odnosno animiranih serija, jer ako bismo birali filmove, tu bismo mogli da idemo u nedogled. Ali evo, izabrao sam 5 po meni najtužnijih smrti u crtaćima. Sarutobijeva smrt. Sarutobi je jedan od likova koji se pojavljaju u prvoj sezoni Naruto relativno često, tačnije dok ne umre. Njegovu smrt sam stavio na listu zato što se on dugo borio protiv Orochimarua i naizgled pobeđivao je. Ali posle nekog vremena Orochimaru mu je zabao onaj neki magični mač ili nisam siguran tačno kako se zove. Ali možete i sami vidjeti koliko je njegova smrt zapravo dirljiva, bez obzira što nije pravi lik i bez obzira što je samo crtač. Evo, pogledajte. Things in motion. I get no pleasure when the world is still. Papsova smrt. Paps je jedan od glavnih likova u serijalu Regular Show. Ja sam iskreno veliki fan ovog serijala i meni je isto bila tužna njegova smrt. Ali njegova smrt je naime bila happy ending ili ti srećan kraj. Zato što se on borio protiv svog brata Antipapsa, Anti-Paps, koji je tu došao da bi uništio svet ili tako nešto. I on se na kraju žrtvovao kako bi tog Antipapsa bacio u neku crnu rupu ili tako nešto. I sad ćete vidjeti zašto je dirljivo, zato što se par sekundi pred smrt su se zapravo oni pomirili i on se nasmijao i pogledajte sami. Don't worry, Mordecai and Rigby. I know you're sad, but I promise this is a happy ending. Take care of each other. Goodbye. My God. All those one-star reviews. I wish I could take it all back. You can try. You and I together, brother. Forever and ever. Oh, we can be heroes. Just for one day. Smrt Barta Simpsona. U jednoj epizodi Simpsonova, nisam siguran tačno kojoj i nisam siguran u kojoj sezoni, Bart vozi skate ulicom i iznenada ga udara automobil i on gine na licu mesta. Sljedeća scena je njegova sahrana na kojoj je došla njegova porodica. I vidi se kako se ima zapravo žao, logično jer im je član porodice preminuo. A meni je iskreno najtužniji deo ono na kraju kada on ide stepenicama kao do raja i to. Evo vam pa procenite sami. Brianova smrt. Brian je porodični pas iz Family Guy serijala. On se pojavljuje, ja mislim, u svakoj čak epizodi i on je pas koji može da priča. I on je zapravo velika uloga u celom serijalu Family Guy i kogod je gledao serijal može se reći da se vezao za njega, zato što pojavljuje se, kao što rekoh, u svakoj epizodi i ima svoju ličnost i iznenada ga u jednoj epizodi udari auto i on umire u bolnici. Pogledajte scenu. Oh my
Holy crap, what the hell happened? Oh my God! Brian, no! I can't believe it. You're really... Damn it, Brian, you can't die. We were gonna do so many things together. We were gonna become windsurfers. I was gonna be a little better than you, but we were both gonna be good. You've given me a wonderful life. I love you all. I'm sorry. He's gone. Oh my God. He's... Yes, Chris. I'm afraid that our Brian is dead. Smrt Kenija iz South Parka. Na prvo mesto sam definitivno morao ovo da stavim zato što jeste realno najtužnija scena, bez obzira što u dosta, i to baš dosta epizoda u serijalu South Park Kenny umire, ali to je više onako u humoričke svrhe i u svakoj sledećoj epizodi se pojavi živ i zdrav. Međutim, u ovoj epizodi kad Kenny umre, posle se ne vraća. A možete takođe i da primetite kako je ta epizoda zapravo drugačija od ostalih, jer cela epizoda je tužnog karaktera i nigde nema humora i zaista je onako ozbiljna tema i sve to. Počinje kada učiteljica zove glavne likove da dođu direktoru u kancelariju i tu im saopštavaju tužne vesti. Evo vam, pogledajte isečak. Wait, Kenny's going to die? This can't happen! Kenny can't die! I remember you. Anna has a picture of him and you in a little airplane. You've got lots of plans, don't you, Kenny? Stan? Oh, well, no, there's nothing here from Stan, but, well, Stan's gonna come see you real soon, I bet, Kenny. He just stopped breathing. And it was over. I didn't get to see him. I didn't get to say goodbye. He just said, "Where's Stan?" I remember I don't have to make this mistake, and I don't have to stay this way. If only I would wait.